Ma ne mora tamo, može gdje god, samo da izađemo. Iz zgrade. Mislim da nam je prošlo ono fazon dan, pa zato. Nije tu da cobi sigurno, brate. Aj probaj, gledam te. Jebi ga cope, brate. Ali ti čuješ naš voice? Da, čujem, sad ti čuješ samo mene, mi nećemo Darka. Cobi, brate, si morao i ti. Darko sam priča, te brate, neverica. Umro sam u prvoj sekundi, brate. Vidio sam ti tijelo. Jebem ti sunce. A najče... Autopilot shift to leave early. Ništa, nemoj to još uvijek da votuješ. Pa ima varijante da prijavimo da da krenete vi da se vraćate nazad ranije, ali to je samo ako sam ja sisao, ono pa mi se igra. Aha. Mislim, glupo je, bolje da Darko proba da istraži nešto. Možda mu evo izlaz. A ne, to su ona vrata što smo otvorili. Da, to su takovljiva vrata. Lavirint, jebeni. Vidi ga Darko, vraća Kako vas se. dvojica, ali potpisujem vas dvojica možete da pričate dok ste mrtvi jedan sa drugim. To. A koliko loše kad si sam, brate. Evo ga! Evo ga! Gotov je. Ma da probam i ja. Ma da probam i ja. On ne čuje lik čudovište pored njega. O, Mrtav je. jebote. Evo ga tu desno čudovište. Ne vidi. Gotov je! Šupizno. Gdje je? Pa ima nešto se čuje. Čujem ja, ali ne vidim. Opa, vrat. Opa. Dare otključao burazer sva vrata te bra, ništa našo nije. A mislim da se ključ može prodati. A čekaj, mi u suštini tražimo pare neke, jel? Pa da, tražiš loot, imaš kao neke motore, neke gvožđurije kojeg vrede, razumeš, po Ne znam 34. gdje sam, brate. Joj! A, boli me Zmija kure, neka. super me. Evo ga! Usro se. Koja animacija trčanja, brate? Kako gledaš ovako iz treće? Čuje se još neko Evo ga izlaz. Opa! Ide gas. Joho, još imam fore pola sata da stignu. Šta je ovo? Pola sata je fazon 30 sekundi. Vidi ga što ima, trubicu. Use air horn. To, brate, Airhorn. prizovi sva čudovišta. Dobro, bre, ajde se iđe. To? Au. Jebote, stomak me zabolao, ko nas ti koliko sam ja vrištao od smeha na vas dvojicu, te bro. Mene stomak zabolao, brate. Uzo Airhorn, vredi 60, bro. 31, Dare nas izvuko, te bro. 36! Kakav doktor, te bra. On nam je nakratio jedno 130, brate, vrednost. Umrli mi svi saigrači, Miki, brate. A koliko treba da se skupi? 130 Kako sad da ih respawnujem? Ajme, mislim da vas dvojica nešto treba da ukucate, brate, da završimo ovaj dan i onda se vi stvarite nazad. Ne. Ajde držimo desni klik da bi otišao ranije autopilot, možda će bolje da razume Darko. I ima, držimo, a? oni Da, umrli drži, obojica. da razume lik. Obojica su pali, ali ono. To, brate, bravo za glas. To pa vidiš ovdje isključiš svetlo i onda niko ne vidi ništa. Treba samo ovo dugme da klikne da ode odatle. Halo? Šta je sad Pošto ovo? su otvorili še vrata, šta se dešava? Zvoni mi fon, čekaj. Kako sam znao ko me zove? Samo ručku povuci. Gdje je ručka na sredu? Dao sam mu samo hint. Ručkica, a? Ne. To je to. Benge, ba to... Ja povuku. Bukvalno je povukao, brate, lik. Jebote, ja ne znam, ova igrica je... Daj mi neki signal, brate. Da će mu signal sad kad mu se pojem ispred face. Šta je ovo, brate, solo se... Evo ga, to, DC. Sad će Grade C da bude možda, a? O meni ništa. Grade The most D. paranoid place sustain the most Pa dobro. injuries. Gde si bre, Dare, Gde ste izvuče nas, momci, jebote, bre, bravo. Jebote, minus 40% koji korekti. Još jedan dan, burazeru. A koliko treba Dobro, skupimo? ajde, Dođi, Dobro, vidiš. dobro. Kad klikneš ovdje desni klik, on ti da sumu 90, znači treba nam još 40 recimo. Okej, Dobri tako smo, je, strašno. dobri smo. Ajmo da odemo... Dobro, Darko, dobri.
Bravo, Dare. Ja sam umro prvo odmah. Au. Hoćemo da odemo na Assurance da vidimo. E, To je ja mislim druga. da nam ključ ne vredi ništa da znati. Jer ja kad sam ih spuštao, ja vidio sam koliko košta svaki da ključa mi ništa, ja ću poneti ključ sa mnom. Slušaj, za Assurance sljedeći. ne košta ništa, hoćemo da idemo na sljedeću planetu. Ajde, brate. Inače, nemoj ovako da me umirete, evo ti. Ja sam probao da naučimo. Abandoned conditions, jagged and weather... Ja sam umro tražeći izlaz. Pazi, pa Si vidio oluja što je. si se izgubio, brate? A? Si vidio što si se izgubio, brate? Jedva sam našao izlaz. Vidiš, Idemo. kak te pojurilo čudovište, brate. Imamo $7, brate. Dao si po gasu. Šta imamo? Čekaj da razmislim samo nešto. Imamo još jedan dan i tebe imamo brda love. Da vidimo samo... Pa predalove, ali nam treba ta Company building lova. 77%, brate. O dobro, idemo još bez. Treba nam 40 realno. Šta Idemo je na sticky muda. note ovaj, brate? Šta? Ajmo. Šta je sticky note? Pa, Nemam brate, pojma. eto, ostaviš negdje usput cope da bi znao da se vratiš. Krećemo, braćo. Da se ne izgubimo ovako kao što smo se sad izgubili. Ste spremni? Ajde. Yes, pa. Go, go, go. Jebote, gdje smo sad? Pazi, imamo teritorijalno ponašanje ovdje, brate. Šta to Ekosistem. znači? mislim. Evo neka ptica. Manticoil, šta je to? Ajmo, braćo. A gdje treba, gdje je main entrance, aj pogledajte. Rokoće. Ja ne vidim ništa. Ajmo levo možda ovdje, a? O, evo ga čudovište neko. Gdje? Beži, cobe. Beži u kurac. Jel može tu gore, Dare? Ja ovdje ništa, ne kapiram što se Možda dešava, ovdje, imam levo. osjećaj. Gdje ste? Ajmo vamo, cope. Evo ih merdevine, dođi vamo, Dare. Merdevine. Čekaj me. Kad si to neki čulina? Jel se penjemo skroz gore, a? Da. Ja to iza vas sam tiče. A ptica je iznad mene, buraz, ja ginem, momci. Mnogo ptica! Bezopasna je, bezopasna je. Bezopasna je. Gdje je main entrance? Ajde, piči, Tebra- piči. A šta piči, ajmo! Woohoo! Jebem mu mater. A gdje je main entrance ovdje? Opa! Propao. Ajde, trči, levo, Cope levo, izginuo. levo. Evo ga main. To je Čekaj, to, brate, Cope je upadaj. umro. Ma upadaj, brate. Jebote, otišao nam Cope. Imam neki ključ, jedan, eto. Beži! Neki, Da beži, ne, buraz, neki turet je ovdje. Kunem ti su Brate, čošku ja iz idem rokeća. ovdje. Ja idem, verujem. Ajde. Ja ništa ne vidim, gdje ideš bre? Nema tu, Pomeri se. pa nema tu daske, a? Ma ti si lud, bre. Evo ga Cope! Slušaj, stani, nemoj da ideš tu, Cope, nemoj da ideš tu, turet, beži! Turet roka tu, brate. Brate, morate tu, da morate, ja ovdje ne mogu da skočim. Slušaj, ja bacam sprint levo. 3, 4... Aaaa! Pazi, roka! Ja idem! Aj, vidimo se! Aaaa! Živ sam. Čekaj, ima 2 luta ovdje. Ima laser pointer, vredi $96. Cijepaj to, brate, možemo Uzeo sam! da se vraćamo. Uzeo sam. Ajde, se vraćamo. Pa čekaj. Imamo dovoljno. Ima i ovdje još jedna stvar. Gdje? Evo, 2 stvari sam lutao. Hoćemo još ili da idemo? Ti se vraćaj, možeš biti ti nazad, idi nazad nosi to. Da vas čekamo Pa u se bazi, vrati. šta? A, vratit ću se poslije. A! Pa imaš vremena Ajde. da se vratiš. Slušajte me, jel me čujete? Ja ću, ako prestanem da se čujem, ja sam umro od tureta. Preživio sam. Vidimo se, momci. Jebem ti život ovdje. Kako se ovdje silazi? Da li ovdje može da se spusti ovako na krnjaka? Može. Do jaja. Ne znam gdje su mi braća. Ovo je, brate, traumatična igrica previše za mene. Samo da me ne rokne neki grom, brate, nešto. Jebene pčele. A gdje će drugdje nego... A kako ovo, bre? A! Kako se prolazi ovo?
Ja ne mogu da verujem te, bro. Ajde! Beži, bre, u pizdu materinu. Ne može ovo da se igra, burez, normalno. Te, bro, ova igrica nije humana. Gdje nam je mothership jebeni? Možda ovuda. Eno ga main entrance. Kakav main entrance? Treba mi mothership. Te, bre, kako se vraća nazad ovo? Ovdje nema merdevina, te, bre. Sam trebao preko cevi da idem. I nelogično pčele da bleje, te, bre, posred... Treba, ja nema šanse se vratiti. Pa udario u pčele, mogli su da poginu njih 1000. Nemoj ovo da mi radi igrica, te, bra. Bukvalno ne može čovjek da se vrati odatle. Te, bre, izlazi, jebe. Sak, roka me grob. Evo ga šip! Trči nazad u pičku, mat. Do jaja. Čekaj, znači ovdje ima brda čudovišta, kako je da čekam ispred gajbe, a? Trči! Ide pun gas. Za majku Srbiju. Bravo, bre! Zatvori to, beži pičku materiju. To je to. Ostavljamo sve ovdje, bre. Jebote, koje gluposti. Gdje su moja braća? Da li može to da se vidi? To ne može da se vidi nikako. Baterija. Otvara vrata, beži, bre. Možda ne bi bilo loše da proverim koliko ima sati. 5:48. Ne znam još koliko mogu da ih čekam. 6 sati je. Kako, brate, da vidim gdje su moji taci, kako se to gleda na beše. Other. To switch view of player on the main. Ne znam kako se ovo radi. Other. View monitor. Scan. Nemoj da se otvaraju. Kasno je vreće, brate, nema mi braće. Au, brate, da li od... Ajde, jebo vas ja. Evo ga neko. Cope. Gdje ga je Cope? Ej, stiže! Dolazi vamo, brzo! Otvorena vrata. Gdje si? Čekaj, ne mogu. Jump. Šta radiš? Nosiš slash, Darko? Da. Idemo odavde, beži u pičku materinu. Au, brate. Pusti ga ovdje, kako si preživio? Bomba neka... A, mina. On je zgazio na neku minu, da. Aj ga prodamo vamo da ga ubacimo sa ostalim stvarima. Ništa, idemo na planetu, može. Završamo misiju.
Ajde. Ja ne mogu ti objasniti šta sam preživeo te, bra. Ju. Ja nisam bre znao kako da se vratim. Da Ja trebaš isto, Buroz, ne recepcije. možeš. Sponovani smo bili nešto mnogo visoko, brate. Bravo što si preživeo, brate, nisam verovao, jebote, da ste živi, Brate, gledamo vas. ali Čekao da sam vas tražim jedno neki 5 item. minuta, jebote. A nisam mogao nađem nikakav item, brate, nije mi jasno. Ili ja ne znam kako se uzima. Nemam nijedan notes. To je to, grade B. Ne, grade C, dobro. Evo ga, Dark. Bravo, Copi! Dođi, bre. Doktori! Da vidimo... Copi, alo, Copi, ispurfovo, samo da kažem. Bravo. Company building, brate. Šta kažeš? 100% idemo u company building. Oooo! Copi, inače ono što piše cijena ovdje, ako tipa može da ti bude, padne vrednost, brate, bude 50% od ovog što piše. Ali sad nam je 100. Te, brate. Meni loš bi malo pre bilo 50%. Pogledaj vrednost ovdje. Vrednost 215, alo. Si ti lud. Našao sam još jednu stvar. Vidio sam da si ti imao 200 samo u tvojim stvarima, brate. Uzeli smo neki modul koji je bio kod onog autotureta, znaš da me je pucao tebra jedna za kako sam se vratio u piču. A, da land... Što meni je, tebra, ja mislio ono mogu da pokupim, ja pričam da stisnem je na njega ono mina, brate, ja umrem. Da, mora paziš, on inače proizvodi neki zvuk svakih ne znam koliko sekundi. Ajde da pokupim ove stvari, da ih odnesemo tamo. Celestial Body Guardian, where the company resides. Idemo. Drop plastic. Pokupili smo sve, brate. Ovdje ostavi stvari i pazi kada zazvoniš zvono. Jel to sve? Sell item, jel? Čekaj, stani Cope. Šta da radim? To je to, nemamo ništa više. Cope, Zazvoni, ali pomeri se. Bešte ako zazvonite. Pojavi se neki veliki pipak tebar da ih pokupi. Ništa, pa možemo nazad, brate, šta on Ne. sam da pokupi. Neće. Šta ne, pa... To, i sad bi trebalo nam legne novac, a? Pa sad će, da, možemo nazad, to je to. Evo ga. 251, idemo brate. Bravo. Naručujemo pro flashlight, inače to je kao još bolja verzija flashlighta da vam kažem ja. Aj poraz, daj mi. Realno Toki Voki nije loša priča, ali jebem. Nije loša priča za kad igramo 2-1 varijantu možda. Da, brate, i da imamo samo dva vrtake. Imamo, brate... Kakvi smo slovom? Imamo 258, ali sve fora. Imamo extension ladder, da bi mogli da se penjemo i spuštamo na neka mjesta, to isto nije loše, možda da jedan od nas nosi koji će da nosi vredne stvari nazad. Ako hoćete. I to je na popustu, brate. Imamo radar booster, brate. Ma jok, daj nam brate... Gdje smo sad? Imamo Ništa, teleporter, brate. Ne, evo ti, gledaj ti, ako hoćeš cepaj da... Teleporter je mnogo skup za početak, ali... Čekaj. Jeste, ali ono... Slušaj, 365 samo. aj uradimo ovo. Ima lockpicker tebra, možda možemo da uzmemo jedan. A ne treba da će ti ništa, verujem, ja sam nalazio ključeve da otvaram vrata, ništa našao nisam u prostoriju. Ima stun grenade, brate, jedna bomba da nam pomogne možda. Ali košta 40. Ali ja bi, brate, možda uzeo merdevine pre nego... Ajde, granatu. idemo jedan Jer merdevine nam traju, brate. extension ladder. Extension ladder. Confirm. Tope, na koga te podsjetio? I Extension idemo... ladder. Da, i hoćete Tri 3 danaca, pro brate, flashlighta, Miljan. može? Ko? Miljan, brate, Miljan. Milijan, izvini. Jeli, ljudi. Šta, tri, da, 3 flashlighta, bre, daj. 3 pro flashlighta. Ma da, bre. A, To je zašto je to. fora, loš mi vrata, kad zatvoriš ono otbrojava nešto i onda padne i otvori Pazi, se košta sam. 75, ostaće nam love još 200, 140, okej, idemo. 141, to je to, kupili smo. I A zašto na nam koju ova ćemo sad kvota, planetu? šta? Na koju ćete planetu? Ajde, Čekaj, stigu nam i možemo ovdje. da platimo. Stigu nam i ovaj bre, raketa ova. Čuješ je? Pa čuješ se muzika ova luda. Evo je. Nemoj da nam pobegne. To je to, extension ladder, jel tako? Našao sam ladder, da, to su flashlightovi. Pa trebaju druga raketa da stigne. A nisi u isto vrijeme uzeo, a? Izgleda nisam. A da li će to da stigne na sljedeću planetu, a? Ma, ja mislim da će ovdje. Evo ti ladder, loš mi, hoćeš ti da Ajde. cepaš. Ja ne znam kako to funkcioniše, ajde daj. Evo ga drugi. Probamo. Hoćeš da Evo je probamo kod ladder mene. ovdje, kapiram da može da se... Evo još je. No, ja sam uzeo jednu. Ohoho, bato! Razumeš Buraz, ovo šuri. Bato! Gdje ti je... Gdje je extension ladder? Evo, hoćete da bacim da vidimo kako radi?
Ajde, stavi ih na ova garažna vrata, a? Evo ovdje, brate. O da, brate. To je ta priča. I ono, do ove visine penje. A čekaj, jel može to sad da se Pa može? mora da može, brate. Do mora da jaja, kako je dobra ova priča, te bra. može. Odlično. Bravo, Dare, još smo je na popustu uzeli te, bra, Black Friday. Da, Black Friday kao jedan. Momci, Veći popust bio na njoj nego na Black Friday. ko će da uzme extension ladder, hoćete ja da furam? Ajde, idemo na sljedeću lokaciju. Stani, nismo odabrali. Kopiraj, brate, ja sam ga samo upalio, nek letimo. Koji ćemo? Experimentation Assurance, hoćemo wow. Momci, Ajde. idite ovdje, čajte me ako hoćete. Idemo na wow. Besplatan je wow. Ajde. To je to. Unable to route the ship Maksimum. currently, it must be in orbit around the moon to route the... Use the main lever at the front desk... Aha, moramo da... aha, tek nam sad obračunava, uspjeli smo s kvotom. Sad moramo 230. S lovom smo na... 150. Da. Ok, ajde Smo ovako. računali, ja mislim. Ajmo, idemo na ovo što sam rekao. Wow, može. Ajde, brate, ako je wow, onda je wow. Confirm.